Om Swastiastu, Aingge Rajan Semuang alit-alit makasami kecunduk malih sarang bapak ring pepelajaran bahasa Bali. Nggih alit-alit punapi gatrene dumugi alit-alit becik makasami nggih tetep kena rahayu mawinan ringmasan pandemi COVID-19 kadi mangkin alit-alit patut nyaga kebersihan lan tetap ikuti protokol kesehatan nggih. Protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker lan menjaga jarak nggih. Nah, sedurung Bapak ngelantur, ini pertemuan mangkin ke pertemuan ke-7, pertemuan ke-7 nggih. Nah, pertemuan nyane indik program Bali Simbar. Nah, durus biar sayang sane jagi telatarang bapak nggih. Program Bali Simbar. Nah, program Bali Simbar. Uning napi niki alit-alit? Nggih, niki laptop nggih. Uning niki napi? Nggih, niki komputer. Uning napi niki? Nggih, ring bacaannya punika software aksara Bali Microsoft Word berbentuk si kepingan CD nggih. Nah, kepingan CD. Nah, ini niki kegabungan dosnya keanggen ring program Bali Simbar. Harus wenten salah satunya puniki. Misalnya laptop sarang software harus wenten. Mangga presida ngemargiang program Bali Simbar utawi pengetikan aksara Bali nggih. Nah, sekadi puniki. Nah, niki contoh alit-alit sedang nganggen laptopnya nih. Nanti aksara Bali. Nah, sekadi puniki taler nggih. Jadi aksara Bali tidak hanya dipakai dalam menulis juga. Menulis pulpen atau pensil. Bisa juga dipakai di komputer utawi di laptop nih. Ini ngalit-alit ngeduwe laptop utawi komputer ring jero suang-suang. Dados malih jebos praktekan caranya nih install, taler, langsung praktek ngetik nggih. Yening meduwe nggih, yening ten meduwe ten kenapi. Dados disimak videonya nih manten nggih. Nah, selanturnya nih napi sane kebaosang Bali Simbar? Napi, ayo wenten sane uning. Napi sane kebaosang Bali Simbar? Bali Simbar inggih punika program software sane kaanggen nyurat aksara Bali ring Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint miwah sane tiosan. Punika Bali Simbar. Contohnya nih segadi niki. Niki ring Microsoft Word tampilan pengetikan aksara Bali nggih. Mungkin para sujano sane ngemedalang software aksara Bali. Orang yang menciptakan software aksara Bali. Uning sira wastane? Nah, niki sujana nih nggih. Niki orang yang membuat atau menciptakan software aksara Bali. Nah, niki silih sinunggil sujana Bali sane nemuan program aksara Bali inggih punika Bapak Made Swadjana nggih. Puniki wastanyane Bapak Made Swadjana. Nika bapaknya nih puniki sampun ngemedalang program puniki ring Duk warsa siu 1996. Beliau sudah mempunyai ide untuk menciptakan sebuah program Bali Simbar nggih. Nah, indik pengelimbak program aksara Bali Simbar ini ke ketelarang sekali ringsor. Jadi perjalanannya cukup panjang. Dari yang pertama itu tahun 96 ring warsa siu 1996 aksara Bali sampun merupa aksara cetak ring Panegara Belanda. Aksara Bali ini baru berupa aksara cetak
asli negara Belanda yang beliau ciptakan. Nah, setelah punika beliau ngelimbak ring warsa 2005 duang tali 5 aksara Bali ke usulan Unicode merupa ISO 10646. Iki beliau mengusulkan ke Unicode agar memiliki hak cipta bahwa beliau yang menciptakan program aksara Bali ini. Itu di tahun 2005. Dan akhirnya perjalanan memargi antar ring warsa duang tali 6 ring warsa duang tali 6 kelimbakang dados program software Bali Simbar. Ngantos mangkin jadi software Bali Simbar ini sudah ada atau dipatenkan pada tahun 2006 sampai sekarang bernama program Bali Simbar. Nah niki penemunya, penciptanya Bapak Made Swatjani. Selanturnya kawigunan software aksara Bali. Software aksara Bali punika yening kesalahan ring kawigunanipun kepah dados 3. Jadi software aksara Bali ini kegunaannya bisa dibagi menjadi 3. Sanika pertama kaanggen piranti mekarya sesuratan ring pustaka-pustaka miwah media cetak sanetiosan. Program sanika anggen inggih punika Microsoft Office. Microsoft Office silih sinunggilnya Microsoft Word. Jadi dipakai untuk membuat karya-karya pustaka bisa berupa media cetak. Nah, program ini bisa dipakai di Microsoft Office. Salah satunya Microsoft Word. Sanika ping kalih kaanggen media pembelajaran yakadi game aksara Bali. Ring media Flash Player miwah SWF ya. Nah, selain dipakai pengetikan di Microsoft Word, ada beberapa anak-anak mungkin atau mahasiswa bisa membuat game aksara Bali. Ya, bisa dimanfaatkan program Bali Simbar ini untuk membuat sebuah game aksara Bali. Nah, sanika ping 3 ke kaanggen ring desain grafis. Menekadi Corel Draw miwah Photoshop nanti ini ngalit-alit bisa melajah Corel Draw utawi Photoshop dados standar program Bali Simbar puniki kaanggen ring desain grafis punika Nah puniki kawigunan software aksara Bali. Selanturnya artos software aksara Bali. Jadi arti software aksara Bali. Software inggih punika kumpulan data-data elektronik saking dan komputer utawi laptop. Saning rupa pituduh sane kaanggen nyalanan miwah memadamkan perangkat keras. Jadi software itu adalah kumpulan data-data elektronik yang termasuk di dalam laptop utawi komputer yang merupakan sebuah petunjuk yang dipakai untuk menjalankan atau mematikan perangkat keras. Maka software taler sering kebangsaan program utawi perangkat lunak software ke perangkat lunak yening hardware ke perangkat keras. Laptop sareng komputer punika mewasta hardware perangkat keras yening program Bali Simbar mewasta software perangkat lunak. Nah, ini aksara Bali inggih punika aksara tradisional krama Bali saning limbak miwah kaanggen ring Bali Nah, selanturnya soroh utawi pepalihan aksara Bali. Nah, niki sorohan aksara Bali ring software program Bali Simbar. Yening ketilik ring wewidangan pengucapan. Aksara Bali punika kepah dados 3. Menekabdi aksara swara vokal punika wonten a, i, u, e, o nika aksara swara. Selanjutnya aksara wianjana konsonan. Jadi selain aksara swara vokal samian mewasta
konsonan nggih. Selain a i u e o punika muaste konsonan. Contohnya nih aksara legena, vokal plus konsonan. Jadi konsonan K digabungkan dengan aksara vokal A, dadosnya nih K nih, K A K. Nggih. Dan selanjutnya nggih. Mangkin soroh utawi perolehan aksara Bali punika wonten sorohan aksara Bali. Nah niki ring software. Ini ketilik ring kewigunannya nggih. Wau ring pengucapan. Makin ring kawigunannya nih. Kawigunannya nih puniki kepah dados 3 taler. Wonten aksara Wreastra, wonten aksara Swalelita, wonten aksara Mudrik. Nah, ini penjelasan puniki Bapak latarang ring pertemuan minggu depan nggih, pertemuan selanjutnya nggih. Nah, mungkin gini nganutin penganggennya nih. Taler aksara punika kepah dados 3. Mau sampun ring pengucapan. Selanjutnya nih wonten ring kewigunannya nih. Nah, mungkin ring penganggennya nih. Aksara Bali punika kepah dados 3. Ring penganggennya nih wonten pengangge aksara swara. Nggih. Wonten suku, ulu, taleng tedong, pepet nggih punika pengangge swara. Wonten pengangge aksara abe swara semi vokal. Taler wonten pengangge tengenan. Nah, inti penjelasan puniki sekali niki. Pengangge swara contohnya sekali niki. Ulu, suku, taleng tedong, pepet niki waste pengangge swara. Selanjutnya pengangge abe swara. Nah, wonten namio, guung, gantungan le, sarang suku kembung. Mungkin waste pengangge abe swara. Selanjutnya nih pengangge tengenan. Pengangge tengenan itu wonten papat pisah, surang, cecek, lan adep-adep. Ini penjelasan puniki ke Bapak jagit latarang utawi jelasan ring pertemuan selanjutnya pertemuan minggu depan. Nah puniki wangun aksara Bali, tabel aksara Bali dados alit-alit rerah ring Google. Oke, tabel aksara Bali sekali puniki bisa anak-anak pergunakan untuk mempermudah kalian belajar aksara Bali. Dan aksara Wianjana, mangki gantungan miwah gempelang. Nah, aksara Swalelita, pengangge swara, pengangge tengenan, aksara swara, angke Bali, nggih. Nah niki dados alit-alit angge melajah, nggih. Nah inggih wonten sapunika presida Bapak matur indik program Bali Simbar nggih alit-alit yen wonten pitaken sane durung paham dados alit-alit komen ring Google Classroom nggih. Sampunang mendep atau diam saja. Nggih, yen ingten nuning wonten sanetan paham bisa di komen di GCR utawi wonten WA Bapak taler dados WA Bapak nggih. Nah, selanturnya nih indi penginstalan program Bali Simbar, tata cara install lan tata cara ngetik Bapak sampun ngicen ring Google Classroom nggih. Rerah ring pertemuan 7 ke Bapak sudah isi software aksara Bali, program Bali Simbarnya, tata cara install lan tata cara pengetikan. Terus alit-alit rike tonton video nggih. Nggih wonten sapunika Bapak Presida matur ini wonten keuangan Bapak Nunas dengrena sinapura nggih. Pinake pemuput atur Bapak ngaturang Paramesanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Tetap semangat melajah aksara Bali nggih.